This is Joan of Arc, and it's the birthday celebration of Kim! Which Kim? Kada isa, mag-greet happy birthday. Selfie mode. So, happy birthday, Kim. Maayong nga kaadlawan. You're 25 years old. 25! Ano lang? Landscape lang. Yeah. Wala. Yung magkakabalingon na yun. Ganda. Happy birthday, Kim! Bang kaya ang kabalingon, miss? Lagi pa tumang? Kimi, happy birthday! I love you. Happy birthday, miss? Dulong galing? Sige lang. Basta naganda lagi lang yun. Ay, oo. Sulog na lang ako. Flashlight. Happy birthday! Hi! Happy birthday! Ikutin yung camera. Yes, happy birthday. Grabe, bali-palipa. Ibang pablit ba? Happy birthday, Kim! Happy birthday! Maayo agad nga bata. Be thankful kay tatay. Bukay ka, Nanay Julie. Happy birthday! Happy birthday! Gusto naman pala. Wings pa yung isang speech. Wala na mo pa. Ayun ang film, happy birthday mo. God bless you. Suwara pa. Mukha na tayo, ako po. Happy birthday, Kim! Wala. Di at ginagawa. Happy birthday! Sa TV. Mukha na tayo interview ka lang lang. Happy birthday sa birthday celebrant si Miss Kimberly Choi. Michael! Happy birthday! Happy birthday! Master Kim, thank you sa pag-share sa birthday mo gusto mo. Greet naman na. Greet na. Greet sa video. Isang Kim! Happy birthday! ano pa yung wish mo? Yay! Happy birthday, Kim! Kim, ano yung mga birthday wish, birthday message? Thank you, Ana. Yay! So, sige. Happy birthday, Kim, and may you have many more years, birthdays, happy birthdays to come, more successes, more artworks, more, and sa daso naman, kasal na. Love. Happy birthday! Happy birthday! Change mo naman sa vlog mo, madam. Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday! Merry Christmas! Pag-ibig ay siya nagaling. Araw-araw sa namin, pasulagi. Thank you, Kim, for the pizza. Wala na. Cheers! Yeah, cheers! Kampay! Wala na din. Birthday, Kim! Ano pa mambal mo? Stay beautiful. Stay beautiful. Yay! Kaya mo naman sa kape.